all. Wa'u eni, o le whai tau rangasili le malu saimi. O te whia whai lo atu's telephone, some news to tell you. About this new prophet, after a long silence, the Lord has chosen a new prophet. E whai ma whai lauma, o wha masino ia Israel. O lo nei moa Samuel, o na mātua ele kana mahana. What can you tell us about this new prophet? He is 8 years old and... Excuse me? Did you say this new prophet was only 8 years old? Yes, I did. Isn't Samuel the one who was called the miracle baby? O lea lava, sa le whanau na tinawana, na aru leo o ia i le manumana, whaatonga i lea tua. I nei o maua sanatama, na ia tautua fōi ma whai mai. A whai o lea a fōa i ane satama i aia. O le a ia toi fōa i atu le nā tama mo lea tua. O le ala le nā alo na fōa i Samuel, i nei a te a, talo i na te a, ma le sisu. How did Samuel learn that it was God speaking? After a while, I finally figured it out. Sa o whai loa na Samuelu, e alu e moe. Ai a toe wala atu o na tali lea i ai. Fetalai mai. O loo whaalongo atu lau a auna. But you are the high priest over all Israel. Why do you think God did not choose you? Because his message was against him. What did God have against you? E le se mea tau whai loa ina atu. Lau whanau maa la ua ha mea leona. Ua le wha maoni, ma o ese, ma ala le atua. My two sons, were so bad at misbehaving. What did their misbehavior have to do with you? Well, I am the chief priest over Israel, and it is my duty to correct the behavior of the priests working under me. Unfortunately, I did not correct my two sons' misbehavior, so their problem is not my problem. What was Samuel's prophecy against you? For my Samuel, what does that mean? it means we will die. Mo alwese foi mamalu mai le tua. Mal mamalu i sai. Mo se tai le no le. Yeah. We will make it on the way. But you do not seem terribly upset by that news. I am neither surprised nor upset. It was what was deserved. I'm just sorry of the nation of Israel to lose the love of God because of what my sons and I have done. So, it looked like the reason God chose you is to predict the punishment. Is that right? That's the way God works. Awa tu lama fana tu ramalos. Ai fai lo ina mai le tu. E ala ia perfecta. E me fai lava o fa pe. E lo si fa lama le na le tu. So, are you saying that fires, blasts, storms, and earthquakes are not judgment of God? Yeah, well, you know, something to for your violence. Violent. Oh, Manuela Mandos. Afa, Mama Fui. Ufaya na umana fa na chukua ni lalalani. Mai lava ina wapa ule wa samata. Wai la samata. E mafaya iso na bota na fa mai. O mea ia o le to asai le tua. Ya
mana lava ua whaailoa mai e le atua. Ia mea, e ala mai I ana a mauna perfecta. So you're saying, no matter how hard I concentrate and take away all distractions, I won't be able to hear the voice of God? Olea lava. Sei valana ua whiwhiria o e le atua, e a vea ma perfecta e se so wai. What about personal revelation? Ba ai oe, na foafoa le atua le bani manimo ma mea uma o iai, e au noa ma se fesoasoani. E le mana o mia foi la e le atua e sau fesoasoani. Mose awala e whaalo o nai no na si fufonga. A fina mano lava le atua ina ia e la mona ina, no na si fufonga. E te la mona ina lava. So there's no way an ordinary man can prepare himself to hear the voice of God? Ioi, o lea lava. O le whaala o ina le si fufonga o le atua. Wa na o perfecta lava o whiwhiria la tau te whaala o ina. A whaila o te whapea mai. Na e whaala o ina le si fufonga o le atua o feta lai mai. O le atuku lea mea ma lea mea. Ai le tau. O lou whaasalanga e tu sai ma le tu la whono. O le oti. Speaking of death, I must prepare myself for my own. I need to obey and submit to the will of God. Put God first. Be humble and respectful, along with all the good qualities of life. While I'm still breathing. There's no repentance after I take my last breath. So if you'll excuse me. Ia, o le tau mawhainga pupule nā, ua umana whaamutana atu le tāmi ngā atua, ngā tu skip, ia, ngā tu tau mawhainga mai, e whaapupuna atu sina, kamai ngā e ngā o le mātou aitan e pen whaatu nina e mātou, Samuel, ia sa mātou o mai ana o sina whasi ngā e ngā o le ngā o Samuel. Mai nā mai rana whana mai, se yo o na tā watu le perfecta o Eli, ia le ama mai le atua. Ia, o le nana o tō sina o le press conference, a Eli, ia, ele au whai tatana au whai news. Ia, o sina vaina ko pūna ngā. A o legacy. O iai ia se awa o ma o tātou maua mai I le nei Samuel. Ia, o tā lini nā, na tātou whanunina, ma o tō whawhora e tātou Samuel, whaama o. E rei whaapari e Samuel, ti ngāre tū ngā upo, ai te whaanongo laka Samuel le wala au, tū ngāre Samuel, mahana. E rei taringa tū, te whapea e ai o pai gai. I le nei tama I titi o Samuel, mai rona lai titi. Ia, no. So ana pea I stai na whanau. Wa uia, o le tangi mai anu atua, I le tangi anu tina, o hana, sa tuni vai anu I vanta I le atua. Marana tau tona, a whai o le atani ma fōa I mai se tanga. O le a whape nāra toi fōa I atu mo le atua.
ia amu ia foi le tina e ui lava ina ina ngata le ipo tina mo me ia ina ua te a tama malisusu o se tu langa fai ngata i se tina mo motu e se mafutanga pitana tama la ititi ai tana wai ona lana tau tonga i atua e tu ina hatu le tama mo le atua na maa ai a te ia na tina fatina ai o se tai i le fina ngai o le atua na tali mai ai moia ai mese na na tatu ia tau whafonga fone i le whana wa eni o feni ma fine aso pe ia na tatu na mai o se whana o le ama ma o ese mana o le atua o lo iai foi se awa onga mo tatu a tonu sa mana o lava e whaatonu i lana whana. Ai mathano fo i pe whainga tā pe ua pala ai fo i mita mai. Ona o le maa mai, o le maa nosi mai poto wa iai lana whana. A tonu nisi lea ni tāu mo tātou. Wa tāu au na whewhete tātou mātua. E whai atu se tātou whaamatalanga i tātou whana. O maa nosi i fo roto o whana. O se mea whainga tālea. Tupulanga talabou, au nei whapena i tātou. Po whea e matua i ai o tu mua i turo. Po whea e tele i ai au tupe. Po le ari maa nosi o ia te wei. Ia e manatua, ia e hama i uta mama o tuna. Sa lewa le lai o maso. Hama i uta mama o tuna. Ma vea i tātou pe Samuelu. Samuelu i tamana, i tama o titi, mai nona lai titi. Na ia saa ini, ma ia wha oni mone te awari atua na ia tua tuai te ia o lawa i ona matua i le whaamata i na ole titi i o lawa i ona tuputupu hai whatamata matua o te mau pēna Samuelu ia nona na wha oni ia atono le anaisi a ngā ia o le awa onga o se awa onga pupu a matua a mai ia awai nei a nisi nā tōrua ia a umi fo tatou sa ia me tāfoi na tasi ki tau sama. Ia ora mātou tau mawhaika na ia la sa au mātou na mātou whiki i le mātou pete. Pakutai lana. Oh, no, see you for
Yes.